Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokademo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Tonakgolo Mokgosi le Mokhuduthamaga Sambatha ba ipaakanyetsa go simolola porojeke ya temothuo kwa Manthe. Mo go tse dingwe mapodisi kwa Phokeng a kopa thuso ya setšhaba go batla mosadimogolo yo timetseng. Tla re simolole ka tsa mono porofenseng. Tonakgolo ya Northwest Lazarus Kagiso Mokgosi ga mmogo le Mokhuduthamaga wa temothuo le tlhabololo ya metsemagae Madoda Sambatha ba ipaakanyeditse go simolola porojeke e kgolo ya temo ya dinawa kwa motseng wa Manthe kwa masepaleng wa selegae wa Greater Taung ka moso. Thulaganyo eno ke karolo ya leano la puso la go tshegetsa badiri le le ikaeletseng go rotloetsa kgolo ya ikonomi le go lwantsha botlhokatiro kwa metsemagaeng. Ka tirisano mmogo le Bagamaidi Agricultural Initiative le Bagamaidi Development Agency, barutwana ba ka nna 2,000 ba tla amogela katiso go tswa go Bright Ideas e dirileng tumalano ya mmaraka le Harvest Hub Africa. Mo go tse dingwe tsa mono porofenseng, mapodisi a kwa Phokeng a kopa thuso ya setšhaba go batla mosadimogolo yo o timetseng Sarah Kgethoang Makgoba wa kwa kgaolong ya Robega kwa Tshaneng. Go ya ka tshedimosetso e amogetsweng, o bonwe la bofelo ke setlogolo sa gagwe ka Labobedi wa beke e fetileng. Sebueledi sa sepodisi mono Northwest, Colonel Adel Maybeck o tlhalosa go ya pele. The search was conducted with the assistance of the local community police forum around Phokeng, and all leads were follow-up, but that did not yield positive results. At the time of her disappearance, she was wearing a red dress, black jersey, and brown shoes. She is light in complexion with black eyes, a small built body, 1.5 meters tall, short grey hair, and weighs about 60 kilograms. She suffers from high blood pressure and uses chronic medication. Anyone who may have information regarding her whereabouts can contact the investigating officer, who is Warrant Officer Jarius Kuduge, on cell phone number 078 554 0374 or 063 608 6423. You can also contact the South African Police Service Crime Stop number on 08600 10111, and anonymous tip-offs can also be communicated via the MySaps app from your smartphone. Extortion-related incidents can be reported on the extortion hotline on 080 091 1011. I repeat, 080 091 1011. Re duetsa fa tsa porofensi ga jana re tsena mo go tsa bosetšhaba. Tono ya thuto ya motheo Siviwe Kwagube a re lefapha le dirile maano a go tshegetsa baithuti le go baakanya dikago tse di senyegileng kwa Eastern Cape. Seno ke moraga gore merwalela e ame dithuto tsa baithuti ba ba fetang 6,000 le go senya dikolo tse di fetang 70. Palo ya bana ba ba tlhokafetseng e fitlha go 49 moraga gore morwalela o gogele sepalangwa sa baithuti kwa Nokeng. Gabagare Economic Freedom Fighters EFF kwa Eastern Cape e pega molato go puso ya porofensi e kaya fa seno se ka bo se sa diragala fa go ka bogona le thebolelo ya ditirelo. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente Donald Trump o kaile fa US e tla tshola ditlhwatlhwa tse di kwa godimo mo dilwaneng tsa China a bua ka tumalano ya ntlha ya kgwebisano e ene le moporesidente wa China Xi Jinping ba tla tlhokang go e amogela. Trump a re China e tla tlamela ka diminerale tsa lefatshe le dimagnet, a bua ka kamogelo ya palogotlhe ya diperesente di le 55 ya ditheko. Motlhankedi kwa White House o kaile fa seno e se selo se seswa jaaka e supa diperesente di le 50 tsa ditlhwatlhwa tse Trump a di tsentseng monongwaga mo godimo ga di le 25 tse di leng teng. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa kgwebo. Tono ya matlotlo Enoch Godongwana o tlhalositse fa e dumeletse gore go konoseditswe tsamaiso ya go amogela tekanyetsokabo ya ngwaga yono ya matlole ya 2025 go 2026.
Seno ke moraga gore maloko a kokoano bosetšhaba ba amogele tekanyetso eno maabane. Kodongwana o atlegile mo go tlhagiseng tekanyetsokabo ka teko ya boraro morago ga go sa itumeleng ka ga koketsego ya lekgetho e a itshitshintseng makgetlo a le mabedi. EFF e kaile fa e tla go etla koketsego ya lekgetho la lookwane kwa kgotlatshekelo. Moeteledipele wa lekoko Julius Malema ga mmogo le moeteledipele wa palamente wa lekoko kganetso la Umkhonto we Sizwe John Hlophe ba re seno se ama bahumanegi ka tsela e sa isegeng. Tla re tsene mo go tsa metshameko. FIFA Club World Cup ya 2025 e tla supa bontle jwa ditalente tsa kgwele ya dinao lefatshe ka bophara. Kgaisano e rulaganyeditswe go tshwarelwa kwa United States go tloga ka Lamatlhatso go fitlha fa Phukwi a tlhola malatsi a le 13. Go solofetse gore e tla nna le sekgele sa madi a kanang ka bilione e le nngwe ya dolara le tshono ya gore ditlhopha di bone sereto sa banna se se gaisang mo lefatsheng. Kgaisano e tla kopanya ditlhopha tsa maemo a kwa godimo le batshameki go tswa kwa dikopanong tse 6 tsa FIFA go akaretsa le ditlhopha tsa Aforika tsa jaaka Al Ahly, Esperance, Mamelodi Sundowns le Casablanca. Mo go tse dingwe tsa metshameko, motshameki wa maemo a ntlha wa Proteas Kagiso Rabada o kaile fa a ne a tsepamisitse mogopolo mo go diragatseng bokgoni jwa gagwe ka nako ya letsatsi la ntlha la makgaolakgang a kgaisano a lefatshe kgatlhanong le Australia. Rabada o ne a dira tiro e kgatlhisang mme amogela ka kgolo go tswa mo boididing jwa batho fa a ne a tswa mo lebaleng. O ne a na le seabe mo go latlheng mawelana a le 8 a Australia ka letsatsi la ntlha. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Tonakgolo Mokgosi le Mokhuduthamaga Sambatha ba ipaakanyetsa go simolola porojeke ya temothuo kwa Manthe. Mo go tse dingwe, mapodisi kwa Phokeng a kopa thuso ya setšhaba go batla mosadimogolo yo o timetseng. Re diwetsa fa mo gaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke Tshepile Mokate, Mothweso, sala sentle.